kublai pikinang pet baro bat kumjuru yaki subscriber tementa kindiat nginya pai syaka kubar kabayadai bat kaneka jela jongi bat ka kubar kadai hakipang ka ILP lane inar line permit hakaba u pai kasi jongi menta uyaki nakabenta banyo yakate ka ILP tela ong ba kaneka ILP lane inar line permit kadai kata ka documents lane ki kot kisla ki baki breu na shabar ke batmu bandrong banmi na ka jela kabalayo ya kate ka ILP ki haban penbiang ya kite ki jingdon kam chokate ka ILP bala ong ba ya kaneka inner line permit laneka ILP la mynshwa lane la penmi ningkong da ki phareng na po ka bilat lane ki British na do utai usnam sia jar praspa nyopulai bala ong ro ba hau te usnam sia jar praspa nyopulai hakaba ki phareng ki sedang penmi ya kaneka system Yakanek ILP lakhat daka under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act. Bat 4 day ILP hakatai kapor. Bat ka jingmot jangkaneka under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act kabamot baki beriu nakeleng jangkari India kinumla ban lech sang lech sa lane lech buhai nang lane le khai patang syakite ki jaka ki baka sarkar phareng kala dapen mi yakaneka system nadu utai usnam siajar praspa nyopulai Hendrai haus nam siajar kandai spa sanpau hadin bakari India jongi kala debyo ya ka jing lai load na ki British lane ki breu na po kari bilat ka sarkar India kala pen kelano ya ka teka act under the Bengal Eastern Frontier Regulation Act ka baki phareng ki labo Perkelapan kelano ka sarkar India syaka citizens of India kabomot ba kita ki jaka ki ba ka sarkar phareng kalabo hakate ka ak mynshwa menta kila ha pa ka jing sensyar jangkari India barkari India ru kalakular bakanya dai ki breu jangkate ka jaka kabadan hapo kari India bachuchuru ya mentapat hakbai dai bak ILP ki jela ki blayo ya kate ka ILP hapo kari India jongi pat ki dai tang sautali bat kita ki kentob ya ka Arunachal Pradesh Nagaland Manipur bat Mizoram bat ka Meghalaya jongi mentaro ki pa no shosh nong ja Meghalaya jongi idang ya ki banyo ya ka neka inner line permit bat menta ki neki sautali ki jela ki blayo ya kate ka inner line permit lene ILP ki dan ha pedang ka jingya da na po ka sarkar India bat ki beriu ki bana shabar aswa bakin rong syakate ka jaka ki hapan biang ya ki kot kisla haban pen biang ro ya ka tarik ba menno ki ledrong bat lano kin mi bat om syaru ki bakin slam balada ki slam ro an sya be jubor na ki te ki jella ki balayo ya ka te ka ILP bat sushuru ka sarkar India men khatwe tarik ubnai Desember usnam arjar khat khindai kala dep pas lane kala dep pelaj ya ka ka lane ka citizenship amendment bill kabadai ba yaki paj Hindu ki badan shabar jangari India ba dan ha kiri ki bakin thop kum ya ka Afghanistan Pakistan bat Bangladesh menta ki lalaban wan pha shapo kari India jangi bat wan bu hai nang hapo kari India jangi pala oru ba kineki breu jangke Hindu ki bana shabari baron pha shapo kari India jangi kilaban syang hakino kino ki jaka hapo kaleng kari India bat kimla pat manisang hakite ki sautali ki jella hakibaka ILP kladap penmi hakite ki jella open to discussions with anybody. It's not just our pressure groups, but any organizations that have come forward to discuss any matter, for the matter of fact. Our government has been a government which is very, very much connected with the people, connected with society, connected with organizations, and we always give an opportunity to everybody to speak to us and express their concerns. So the government will always keep the doors open, and if anybody has any concerns and issues to discuss with us, we are happy to discuss. Te takane kubor mtaka janmet ni sai syam biang pat sai sisien hakawe ka video ka ban sawan